بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا پیشیه ما گوتنا روش دریجن اما سال کنن دهو بو مبدست روژیه کر مگو گلو ما او مها رمضان وی چاوا در باس بی امی کاربن وی روژیه بگرن یان ام نکارن ما سرخوا بارک دید اما ایگو گرتن و هاتنا داویه پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبه انسانه گو روژی دگرن دکیفه واهنا یک جه وقت افطاره گود به مغرب گو ملا گود به الله اکبر و انسان وی آوید و خوی وی خرمت خوی وی ابدست خوارن تخکی تدبی قیتت حیاتا خود خوارن نخواریه حوقاسی لذتا وی زیده و یاد دواجی وقتی گو انسان چو حضور ربی خواه و نعمت روژی دیتن و مکافات روژی دیت و ملائکتا گورن دیری ریان را هرن جنت و به والا خوزی گم روژی گرتیا اما اگو روژی نگرتن او جیو کما اما و پوشمان بن هم امر رب خونا انی نجی و هم جی او کیفا فطاره و او کیف الآخرت و کیف نابینن و پوشمان بن اما پوشمانی آواجی فیده نادوا و جا خدا عز و جل روژیا مجمع قبول بکی لمیج مجمع قبول بکی تراویح مجمع قبول بکی سحور مجمع قبول بکی ذکر و عبادت مجمع قبول بکی خوندنا قرآن جمع قبول بکی شبا لیلت القدر جمع رب هزار مهی قبول بکی خدا عز و جل بخیر و مهل مور رحمه خدا عز و جل القرآن عظیم الشان دا دبی ولمن خاف مقام ربه جنتان دبی او انسان گو ترسا خودت قلبی دهبه جربه خو بترسه خدا عز و جل ویش بدلا جنتک دا دی جنتا دیه دا خدا عز و جل و جنتا بخی نصیبه ما بخی بحراما وجه قلی مسلمانا امکتنا عید دا ما رمضان خلاص کر تابی انسان گو روژی گرتنا عید جواره انسان گو ترسا خود کتیا قلبه و روژی جواره انسان گو ذکر کرنا عبادت کرنا روژی جواره تابی ام نبیجن ولا مها رمضان خلاص بو و گوروا مخلاص بو وعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى مرن ورق ركي حتى تجوي دنيا بار بكي گرک تجربه خورا عبادت بکی تربه خو ناس بکی تاف گورب جی آنی ایجا گورب نو گرک تبجی بینه یعنی ویگا روژی خلاص بو اما روژی خلاص نبو انسان کی به ولازه دوام کم پشتی عید بروژه که شوال مها شوال بسرمدته یعنی بکرمانجید به ششک انسان کی گو بخوازه بگره شش روژا جوه مهجی گوشخوره بگره پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دبه انسان مها رمضان روژی بگره و پیشتی رمضان شوال دجی شش روژا روژی بگره وکا گوی سال تف گرد تدی ما گو هر خیرک بدهایا یعنی هر روژه که رمضان وقتی ام دها حسیب بکن تکیسه صدرو لوی داره لگوری حسابه هیوی 54 دمینن بحسابه روژه جی 65 دمینن انسان وقتی ششکا جی بگره 6 روژه بگره او جی قپات دبه وکا گود ساله ده تاو روژی گرتیا ایجا ششکا یک کاره پور جی بگره و کاره ایری جی بگره یتر کی ناوا مها شوال دا یک بگره یتلیا انسان کی بیزه چاوان یتا خلینم تابی روژه عید گرتنا روژی حراما روژه عید نکاره بگره
پشتی عید بروژه که کاری بده ششکا بکه و به منیتا از روژی بگرم صبح روژیا ماها هیوا شوالش خودش مقبول بکه و ویشکلی نیتا خلینه و جگل مسلمانا یعنی عید چیا؟ عید لبهاتنا، عید چیا؟ مرحمتا، شفقتا، گویک دسته خو سر انسان ربی، سر سیوی ربی، سر یتیم ربی. اف عیدا فطرایا، يعني نافي عيدا فطرايا الجوري دين إسلامي أم تشتكن أم فطري خوددن وأم المجا خوي عيدتكن أم تشتكن أم باري فقيرة دهالجرن أم آليكارية فقيرة رتكن أم ويروجا عيدي بريا المجي أم فطري خو أداتكن أم بدا إنسان جما فايدة بينن وجه إنسان مسلمان گرک مرحمت لی به شفقت لی به انسانه گو مرحمت نکه خودجی مرحمت لینا که یعنی ام انسانن گلک انسان قرشه مده خطات کن گلک انسان نباشیات کن یانشیات کن اقربای منا جیران منا ناس منا گرک ام وی عیده بوار لفورن ام دلی و خوش بکن وقتی مت قارشه وادا خطا کربه ام هر جوا ازر دیلا میش بکن ام عیدا و قطلا میش بکن ام تلفونک جوارا بکن یعنی ام و غید نقبنا خود امراکن یعنی ام پیل نفسا خو بکن ام دفشیر عمتیا خو بردن ام خو زلیل بکن ام هرن به ولا عیدا و پیروز به ام گاوه که بالوا انسان و باوجن دائما ام تخوازن گو قارشی طرف گاوه که باوجه اما ام جی کارن گاوه که باوجن چونکه وقتی گو اموی گاوه باوجن خیرام مزن جمره یعنی خلقی افتراء آویتا قیزا حضرت ابو بکر پیرکا پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم یک جواناجی اقربای حضرت ابو بکر بو پشتی گو افتراء در کتا اورته حضرت ابو بکر گولا زو قنجی پیت کم موقع قنجی پیکر دچه افتراء تاوجه کچا من خود عز وجل گو وقتی ون عفو کن و ناخوازن گو خودی جی و عفو بکی یعنی من عفو خودی ناخوازن اگر ون عفو خودت خوازن دوا ببورن و عفو بکن واجی خطا کریا یعنی دوی خطای دا اصرار ناکن پوشمان دبن ونجی و عفو کن دبی حضرت ابو بکر گوتی والله استخوازم گو خودم عفو که یعنی او اقربای وی گو افترال کچاوی کریا حضرت ابو بکر وی عفو کریا و چه کفارت سنده خوشی دایا گوتی یتر کی برا خودش مرازی بی اما هاتنا وی دنیای گو خودش مرازی به ام راضی بونا خودش خورا قزنج کن یعنی یوخسا ام نهاتنا وی دنیای گو ام انسان را شر بکن و قارگشه بکن و خرابیه بکن و نباشیه بکن و حتی مرنه ام کین و نفرت آخو قسمیش بکن يعني ام هاتنا في الدنيا يقوم عبدي تيش خديرة بكن ام بيا ربي ام عبدتنا تربي مي يجبروا له يعني جيران قرك هرنا عيدا جيرانا اقربا هرنا عيدا هفدي يعني بافو كر وقت دلوا جمع بي هرن دستي بافي خماش بكن دستي ديا خماش بكن ابي وابن خالي وابن اقربا وابن هرن بوار لفورن عيدا وبيروز بكن دلوا خوش بكن وخدي عز وجل جي بوي حركتها ورحمه الوكي وخدي عز وجل عيدا وجوا قبول كي بجبر له قال مسلمانا دبي بهلول دعيدا كده ميزانجو هارون رشيد خليفه عباسيه لسر حسبكيا وجلنا نور خوكرنا وحسبي ويجوا حسبي يعني تديفيغا تشاوا مرسيدس وبمافي وفراري انسان انا خليت ميزان بيع ميزان مرسيدس في صفرة او حسبي برجي فيغا جاو حسب حوقاسي قيمه لينا تيد بعرباتي ميزان قصر عرباتي كيا ولو يعني سينغا خدايا بيش وسروي حسبي دميشي دبي بهلول افشعر خونديا قلتيا ليس العيد لمن لبس الجديد قلتيا عيد ناوا قلت جلين نول خبكي يعني تجلك نول خكر افنا معناوي عيدا
عيد چيا إنما العيد لمن أمن من الوعيد دبي عيد جي إنسان را چيا گوش عذاب خود أمين ببي زانبه گو ناچه جهنمي زانبه گو عبديتي جربه خورا كريا جربه خورجات كي گو ربي وي عفو بكي يو ستجلك نور خكر والله ذا عيدا زي عيدا خكم دبي عيد نأفا عيد أوا گو يكج عذاب ربي خو أمين ببي گو ربي كي بعبد من متآزات كر تديت ما گو أول رمضان رحمتا نیوه مغفرتا سونا ویجی آزاد کرناج آگر جهنمیا عجبا خدا عز وجل ناوه مجی کریه جوا انسان گولا براعت بولا في انسان جهنم براعت کریه عجبا ام کتنا ویلسته اشتد بعيد جوا انسان ريا وديس دوامت كد ليس العيد لمن ركب المطايا دبي عيد نأوى قلت الحصبي خوشك سوار ببي العربي خوشك سوار ببي المرسيدس سوار ببي البمفا سوار ببي إنما العيد لمن ترك الخطايا دبي عيد جوا إنسان قلت ترك خطات كي ترك قناعت كي يعني قركا أم چکی دوزنه که بدنا خوا امش خطای خو وگرن وقتی امش خطای خوش گونه خو وگرن ویچا خجمر عیدا دمکی ما رمضان خو گرد گرک اموی رمضان بعید تاشلاندرمیش بکن اموا خطای خوی بره ام تلافی بکن وقتی آرامه هنه کانا خوش به ام بواره لورن ام گاوه که بالواده باویجن ام جقرابای خوره مرحمت بکن ام بواره لورن ها وقتی ام دفجوا خطا بردن ویچاخی حقا جمرا عیدا ودوامت که دبی لیس العید لمن بسط البساط دبي عيد نجوى إنساني قودو شكات دينن ويقا قلتوك تاقميات كرن مالا خو خوشكت كن خاليات كرن مالا خولو خوشكت كن قوت تشي تفهت كل مالا واروني هنجي مالا وخوشا دبي عيد نأوى إنما العيد لمن جاوز الصراط اگر تبع عمل خوا روجا قيامتي تكاربي سر پرا صلاة را درباس ببي هاوی چاخی خدا عز وجل و جنت نولو دیتا و مال نولو خوش جنت دیتا گو بنزر وانین حمه ج الماسانا حمج زيرانا زيوانا ياقوتانا وحياتك أبدي يعني تدي قالك جارة ملاد وعزي خدا دبيجن دبي برا صلاتي دبيج موز رافترا وشور توشترا دبي اكيد وعزي خدا ولو قوت دبي کی جماعت گوسیدا والله خودش کتنه را چکریا کا یعنی پرا صلات گو بقاسی موز راف به و بقاسی شور توش به امه چاوا سر درباس بن aslında راست ولویا اما انسان دوی دنیای د وقت عملی قنج بکه او پرا صلات جره فرض به دبه هنک جه وک بای سر درباس بن هناك جي ببازدان درباست بن هناك جي بمشي درباست بن دبي هناك جي دكونا عرضي بسر وي خوا سر اوري خوا حتى قو درباست بن يعني او برا صلاتي لقورا عمل انسانا وهناك جي تشتكن جواره هنجي تنقدبت بالرقد كفن او برا صلاتي الكودي هات يقروا المشكرين لسر جهنمي يعني سر جهنمي ايقو جي كت كفي جهنمي ايقو درباشي كر دچه جنتي وجا بهلول دبي ناوا قوت مالا خوشك بكي عيش اوا قوت سر برا صلاة را درباس بي وتهر وا مالي ابدي وا مالي خوش ودبي ليس العيد لمن تزين بذات الدنيا انما العيد لمن تزود بذات التقوى يعني دبي عيد ناوا قوت سوسو بوسا چه بكي يعني تولو تشتي سوسلي بكريت تشتي سوسلي بخي مالا خدا تلخوا بكي دبي عيد اوا قوت زاد تقواش خورزند بكي يعني تشخده بترسي ترسا خده قلبت دهبه وتتركا گناه بكي وقتی قوتولو بكي ترسا خده بتره هبه
خدا عز وجل قوتي چه ولمن خاف مقام ربه جنتان ايگوش ربي خو بترسي عظمت ربي خو بترسي خدا عز وجل ويد جنتا ديدا ويد مكافات ديدا ادمكي گرکا او زاده تقوای بمرحبه ترسا خوده بمرحبه امش خوده بترسن دا خوده عز وجل المور رحمه صون ولا رغجي ليس العيد لمن نظر إلى أنواع الألوان إنما العيد لمن نظر إلى جمال الرحمن دبي عيد نأوى قلت تشتي خوشك ميزيني قو كيفات وري عيد أوى قلت هر جنتي وتلويد جمال ربي خو مشاهده بكي تلويد ربي خو ببيني دبي إنسان وقتت كوي جنتي او نعمت جنت انسان بيلمشتكن يكد بأجب اجوا مستر تشتك هيا وقت جو انسان جنت ربي خد بيني نورا ربي خد بيني دبي اوقع نعمت جنت جير وكا جوسان كي نتشتكن او جمال ربي جهر تشتي خوشترا وجد بي انسان يعني جير عيدا جو اگر جنت قزنش بكي وجمال ربي خو ببيني وبفي عبادتي هر جنتي دبيها جوير عيدا وجا قال المسلمانا مدفي رمضان دا قالك تعب وازياد ديت ما قالك سقنتك شاندن حتى ايفاري ام برشيمان ما تركا شهوتا خوكر ما اوري خو برشيهشت ما دائما ذكر ربي خوكر ما عبادتي خوكرن ما خوكرة صوفي يعني ما قو يا ربي أم زليل يا ربي أم خوشترى طوين بذكر عبادته لميجو قرآن وتراويح ساحور أم فاري نرازان ما تشكر ربي خورا طاعت عبادت كر أم تشبكن أم في عبادتي تاشلان درميش بكن أم دوام بكن حتى صالة كدي ويشاخي نگو ام به ولا رمضان خلاص بو ام دج مسلمانتیا خو بردن ام دج جامعه خو بردن ام دج عبادت خو بردن ام نلایق مسلمانایا گرکا چاواد رمضان دا مخوجداند بو پشتی رمضان جی ام عبادت خو دوام بکن ام ترکا گناه بکن ام ترکا خطا بکن ام دل انسان نهلن ام قلب انسان نهلن ام جدر دورا خورا مرحمت لیبن شفقت لیبن و ام نافکی خل دنيا بهلن شاو حضرت إبراهيم قو واجعل لي لسان صدق في الآخرين قو يا ربي ناوي من دبي مدى بكا قو إنسان قنجي بحساي بكن بل إنسان قنجي بحسان بكن أمجي خو بخنا جوا إنسانا خوش بير صدا براق مقد بجنيا يعني خوش بير صدا وقت قو الدنيا دا ناوي تهاتا خوندن گو انسان بیجن والله انسان کی قنج بو انسان کی باش بو انسان کی مرحمت لی بو انسان کی تقوالی بو انسان کی ضررسز بو يعني گرک ام خولو فرمات لمیش بکن ام خولو بکن دا خدا عز وجل اجمرازی ببه دا البا ملائکت خوا ناوی مدینش قنجا وجه خدا عز وجل متوا بگرنش قنجا خدا عز وجل رمضان مجمع قبول بكي خدا عز وجل ذكر عبادته مجمع قبول بكي تراويح مجمع قبول بكي قرآن قوم خوندي مجمع قبول بكي ذكر عبادته مجمع قبول بكي سحور مجمع قبول بكي كي ماسيه ما تقصيراتيه ما تشيبون خدا عز وجل دعاء تقصيراتيه ما ببوري خدا عز وجل فطر مجمع قبول بكي خدا عز وجل الميجا ما يعيد مجمع قبول بكي وخدا عز وجل ما بقرنش قنجا وما بخي دفتر قنجا وما بخي أصحاب اليمين أو إنسان بو دفتر أواد داين دستي راستي خدا عز وجل ما بقرن جوا إنسانا از عيدا وبيروز مبارك دكم دفي رمضان دا وقالك المحسان وقه خدا ما والوعز محسان دن ام هفيا دعاء جوتكن يعني مجورة وعز كرن ام طالب دعاء وانا ام دعاء جوت خوازن ام تخوازن قوم جمرة دعاء بكن جبوي سالق وصحة وإيمان وعافية ما يعني هفيا من رجام جوا أوا ودفي رمضان دا وقالك المحسان از جوارة تشكرتكم از جوارة
سلاوه خودشینم و عیدا و پیروز و مبارک به. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.